Tigrupu ta nkoka a kha Ivan mara mani mata ku senda ximanga xi kha xi nwa mata Kamalo kuma ku mitra swin'we na ngamu he busy le ku sendeka switikara swa timbiyana kha ti nwa mati ene ya ke tshama xi kuma xitikara xexo Anda ku Botilivi, please. One on 11 years. Tila Costa Tila Costa. Ta hlamba ku. If Skoni right. If Skoni yi personal normal. na switwa ku mtwa switepisi leswi ya ku swi hala na ku irhangu If Skoni yi person normal ne. Tshama na hina eka Shangan Gang Podcast Network. Hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12. Mi nga kayeli leswi. Hi swi twini mi swi twini. Hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza. Kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya. Hi ya emahlweni hi dyondzisa, hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la. Sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki. Hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni. Hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vukhumeri ni mbulavulo. Seketela, rhandza u tlhela u avelana na van'wana. Ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. ni kombela ku sungula episode leyi hi ku dyondzisa sweswiwani hi le ka dyondza na mina hi le ka dyondza na Bangwani ne a hi kombela tigrupu ta nkoka a kha Ivan mara mani hi ku na switikara swa Shangan Gang xi nga ya xi ya pastiwa hi xihoxo eka yin'wana ya tigrupu ta ti-podcast leti va nga yi rhandziku i swi susa mpfilumpfilu Dirakha mi la vutihlamuleri Xitikara lexiya xi la ku deletiwa. hey Xi va xi deletiwa xitikara lexiya. mata ku senda ximanga xi kha xi nwa mata hi vana sweswi vula ku hi timbyana timbyana la group ni vulavula hi vulavula swo serious na munhu hi sendela switikara swa timbyana swoko hi timbyana vulavula swa serious munhu busy send ti-pictures switikara swa timbyana mativa ya vana va hamanye hi kombela ku he Georgiane group tele mitirhweni ti pfala archive tumbetani mativa ngopfu hi ku loko fika na pundu wa hatlele se we busy senda ta hlongoriwa u kuma ku senda ti-stickara swa timbyana kha ti nwa mati otovo hi loko boss yi ku fonela hi sikizo ndoda and the boss yendla announcement i point it wa u vona nga message lo u jile u pressa xitikara xa timbyana boss Eish. Yeah. So Kamalo kuma ku mitra swin'we na ngamu he busy le ku sendeka switikara swa timbyana kha ti nwa mati ene ya ke tshama xi kuma xitikara xexo wena ku swi taxi ku hinda mina sweswi swa xitikara ana tika timene every time untala ni famba timbavu ta mikha ti u kuma ku mi tirha khampani yin'we na nsati jilisa na xitikara xa mbena kha xi nwa mati ene a nga xi tivi xitikara xa ka mara
teka ku why kumbe xipikara kha xi nwa mali Mara Mandela Champiana kha yi nwa mali Mandela lama ya mambyana ni. Lama ya mbyana le trainiwe kahle. Number. All right. okay ayeni mahlweni Ku na mahungu yo biha lama nga humelela ka Gaza the past weeks. Ku ve na mhangu leyi nga humelela a Mosel Bay, Cape Town. Yeah, laha hi nga lahlekeriwa hi warikwerhu Nhlamulo. Yeah, n'wana na n'wana na tshemba u swi vonile leswi nga humelela and i mhaka yo vava ngopfu more especially loko se ku ya va na switoritoritori leswi swi humaka ku la ku pfala mhakakulu kumbe ntiyiso wa mhaka. Yeah, swa borha swinene. I think leyi mhaka ne ya ha ri very much sensitive and ka ha ri na he said she said Yes. ayi easy ku yi ahlula Yeah. ya tika because u nga tikuma se nkarhi wun'wana i ri khotsweni i mhaka Yeah, yona i mhaka yo vava mara hi rila na va ndyangu Yeah. hi mhaka ku va le xiphoriseni va humese statement Yeah. va muti a va pfumelana na xona statement lexiya Yeah. ivi ku va na mhaka yo un'wani loyi a ri muhehliwa Yeah. hi xichangana i muhehliwa ne Yes. u hetele a humeseliwe handle va ku a ku na vumbhoni byo hetiseka ni nga swi tivi ku i vumbhoni byo hetiseka bya yini but yi va difficult loko yi fika kwalani so it's very even for vanhu lava va hlelaku timhaka ta mahungu swi difficult for hina ku hi hlela because a hi swi tivi ku hi ya hlela yini hi tshika yini Yeah. so mara na vandyangani va humese statement va ku hi pfa hi yimenyana ku vulavula hi yona Hi yona mhaka leyi. hi mhaka yi Ya vava ngopfu. anamini yi anamini swinene xikalavito kwale ndzhaku i van'wani lava tirhaku ka swa xinawu ni nge vuli ku swa xinawu xihi Yeah. hi ku ya hi n'wina xikalavito a ni sure ku mi yi landzelerisini mhaka liya ya Nhlamulo na ku loko se va xinawu va humese statement lexiya ku va ku ri mhaka ya njhani mi nga rivali ku na mhaka ya ti-civic claims loko mi ya khoma munhu without evidence swi vuya ka maphorisa mi kuma ku phorisa loko ri huma pension u ya tekeriwa mali ya yena mhaka ku ri u arrest munhu ku nga ri na evidence. yeah Exactly, that's why most of the time mi twa vanhu vo tala va humesiwa jele va ku ri there's no evidence, there's no proof. Hi tshikeni ra ka investigator further and then we'll take action from there. So mina and va soli as much as this issue is sensitive yeah and va soli va tshikeni va investigate Yeah. va ta swi kuma. There's no way ku va nga swi kuma. It's a so big case case. kahle kahle yo yoxe a yi pfaliwangi A yi ya pfaliwanga. mahlweni vo ka va nge se za va va Yes, na vumbhoni byo khomeka exactly. okay no ya twala Yeah. alright mara leyiwani a ni lava ku hi nga yi tlhokovetseli ngopfu Yeah, a ni lava ku hi yi sensitive tlhokovetsela a no lava hi hindzisa marito mo chavelela eka va ndyangu. muti. Yeah, eka ndyangu chavelelekani horisa timbilu. Yeah, na the way Matsonga va nga support va kombi support yin'wana yikulu Yeah. leyi a ni nga yi expectangi ni ta ku a hi yeni mahlweni hi supportana hi ndlela yeleyo ma vona loko ho kota ku khomana hi the way ku nga fika ku khomanisiwa swona sweswi hi mhaka ya issue ya Nhlamulo. Yeah. I feel like as Matsonga hi nga va kahle man. hi nga mahlweni Hi nga ya mahlweni. ku vula ka risimu ra van'wanyana hi nga ya mahlweni ngopfu. Yeah. But I think vanhu ni ta ku a xigazeni ne ha swi kota ku khomana ka swilo swo hambanahambana Yeah. loko ho za hi teka mind ya hina hi veka to a specific thing ha swi kota ku khomana ku na swilo swin'wana swo tala ngopfu va nga khomana vanhu xigazeni swa vo Suku nkarhi loyi a ri ka Big Brother the whole nation stood up from Mpumalanga to Giyani to Phalavura na lava va ri kwa Joni swi tele ngopfu hi nga hlaya ti-issue to tala leti magaza ma ngete okay sweswi hi nkarhi wo hi sapota u Ruza when he had that incident hi December ku ri December ne
a ku ri December kumbe a ku ri Good Friday Loko ku humelela kambe ni ngo pfumele swin'wana swin'wana. a ni hi le fonini Sorry. chava yo kapa So- ya le ka varuza hi mhaka ka voruza a ku ri Good Friday ne Eh, a ku ri ndzhaka Good Friday lembe reri. lembe reri kahle Eh. kahle yeah so magaza ma swi kota ku khomana Khomana. so I think loko ho kota ku khomanisa leswi hi khomanisaka swona loko ku ri na ti-issue or ku ri na ti-event leti lavaka hi khomana hi nga ya kule as machangana Yeah. hi nga va powerful ngopfu yeah but anyways chavelelekani mi languse hosini hosi yona yi nga ta kota ku mi chavelela Yeah, ka nkarhi lowuwani Mpfhuka ni tiva Khosi u sungula ku vulavula swo va na mongo swo aka namuntlha. Right. Mi ta endla n'wina va ku producer kwalano a ni kombela sound leya ye hure. ta pressa wrong Kumbe mu n'wi bela mavoko. u ta Kumbe pressa ya wrong clap. producer hi ku swilo leswi swi nga laha a nga swi na ta pressa yo fambela na xitikara xa mbyangu so a hi tshikeni Tshika sweswo. a hi tshikeni sweswo Ku na rungula la. ri suka ka mani Ri huma ka Sesi Masana n'wa Tsotsi Chabalala. n'watsotsi Ye. Rungula leriwa ri tsaliwini ri tsaleliwa Buti Livingstone Ngomane. Lava va nga vongo a va hlayisi n'wana. ingaku ni yi vonini a ndzi se hlangana na yona Mo ni mi hlayela. Loyi i Livingstone Ngomane wo huma ka Madobi. Ni na n'wana wa mfana na yena a nga hlayisi n'wana. I've been trying to communicate with him ku ri andla swilo swa right a hlayisa n'wana. Mara nga ku u lava swo fosteriwa hi nawu. I've been so patient with him. Nuku u ta titova siku rin'wana but nikisi. Anyone loyi a nga na address ya la a tshama kona or la a tirha kona, I just want his address ku ri a ta yiseriwa papila ra court. If you know la a tshama kona, please inbox me. NB. Kuna reward loyi a nga ta nyika this information. N'wana wa yena una 11 years a nga swi tivi na ku u mbala size mani ya ntangu. All he knows i ku hlayisa vana va vanghana. A ni lava address ya le ka vona ka Madobi na ku tiva. A ni lavi address ya le ka vona ka Madobi wa ku tiva. Ni lava ya la Joni. Ene mi nga commenteli ku duma ni vile ngopfu la ni nga kona. Wa nyangatsa buti loyi. I'm a very peaceful person, but he's trying me. Mhlakangasi. ni vone xin'wana ni komba xona loko a tshami laha ximanga xi nga pregisa ximanga xa Xivanga xa ka xa ka makhelwani. makhelwani ivi ku tisiwa beke ya swakudya swa ximanga va ku i child support Child support. Se va swona ku loko se ku hlayisiwa swimanga ivi wena u tsandzeka ku hlayisa n'wana hi n'wanyani. va ri mali muni reward i famba hi pemani ku vala ku hlaya riwati phela mi ni yimeli riwati Reward a va vulangi hi mali mo vete ku na reward so u nga swi tivi kumbe banga ku reward u khomisa vele. va famba hi Kumbe mali. reward hi mali muni or hi yini Kumbe wa langa. Wena ku la ku vala ku reward wa riwati wa yini loko a yini. ni sweswi wo va hanuna sorry sis Ya vete a va na nuna vete va lava baby daddy. sorry Yes. mara ni loko a nga ri kona swi vula ku sweswi Leyiwani mbulavulo loyi wa vo tatana. ku na separation Tatana Dirock. comment ne Yeah. i xihluvule madlazi i mhaka yin'wanyana ya important ngopfu Yeah. very sensitive very sensitive Yeah. xilungu xa mabandi lexi nga huma laha very sensitive yes Yes. allora paghiyo allora paghiyo okay na ti twisisa ti frustration ta yena ne Yeah. and I think the reason ate mi nga commenteli ku duma it's because she knew ku ri vanhu va ta fika va n'wi vutisela na ti-question ta ku why u ta ka social media Yeah. why
what understand. But this person is frustrated at this moment. Anga still ufana endla yini. Understand. Mina anda ku varimani tingwenya leti nga tsutsuma. Livingston. Kasa. La Costa. La Costa le Ay, Kasango. Tila costa. Anda ku botilivi. Botilivi, please. 111 years. La Costa Tila costa. Ta hlamba ku. Tita hlayisa Tila Costa. Ta hlamba Tila costa. Ta hlamba Tila Costa. Ngwenya botlivi. Tingwenya. I'm serious. Botilivi. Laha mi nga kona n'wana mhani a swi zi swi boha ku hi famba hi milava Tu vona ka ri sweswi. a swi bohi ku hi za hi hakeriwa mali fonelani mhani luya ma swo se va mi posta le ka ti-Facebook Yeah. fonelani mhani luya mi n'wi byela ku mi ta hlayisa Yeah. okay nkarhi wun'wanyana u ta kuma ku ri okay but leave maybe a yi le ku tirheni laha yi nga kona Yeah. but ingaku ku na vumbhoni bya ku va yi ri va hlayisa vana va van'wana Va vanghana. va vanghana Ngwenya mani la ku opposa rero ke. Mbeki statement xo ayi ya hlayisa n'wana. What if botlivi la yi nga ko ya phone? Ro sungula ma botlivi na yi tlachini la yi nga tlacha kona. Ya phone. Ayi le ku tirheni. Vanhu twisa nyana. Mara lava kombisi mhaka yo va kombela na address ya laha a tirhaka kona komba ku maybe vana va kuma na vuxokoxoko byo wa tirha va ka va nga swi tivi ku kwihi. kateko Okay, twana statement wa xa tirha mara swi nga tikombi ku wa tirha tirha. Ya ku na ku tirhela grocery na transport. Exactly. Hi le la ku ta kona. Xo sungula veri a va swi tivi ku tshama kwihi botlivi. Leswi loko va zamini ku n'wi contact anti ku va n'wi fonele nga khomi foni or kanjhani a va swi hlayanga. Nga kuma ku a va swi tivi ku va ta n'wi contacta ku yini mhaka ku a ha foni. Yeah. A nge le ku tirheni munhu waloye. Ku hlayisa n'wana i swa nkoka. But Yes. loko ku ri ku na situation yo kuma ku a wu tirhi a wu na wehe wo fanele i rhanga i make sure ku wa tlela wa dya ivi u ta kota ku support. Yeah. Ma ni twisisa nyana. Yeah. Se mine n'wana na 11 years leswi vula ku u hola mali ya mudende SASSA a ni tivi ku n'wana wa 11 years wa hola SASSA or a nga se tsemiwa wa Va hola tsema loko va ri na 16. yeah so loko ku ri ku 18 ne? 18 ne Yeah, 18 yes. loko ku ri ku botlivi a ve le ku tirheni ne or loko ku ri ku a va swi tivi ku va tirha or a va tirhi I think it's a swi loko nga swi tivi ku munhu a nga tirha wa tirha or a nga tirhi I don't think swi kahle ku se u fanele u lavana na support ni ya ku support-a yini ni kha But ni I nga think tirhi xin'wanyana ne sweswo na swi twisisa So, mara xin'wana xo loko hetelela- maybe boti leave a va ri na ku vulavula communication and maybe a va vonana na n'wana 9 I think baby mama a va ta swi twisisa ku okay vukona evuton'wini bya n'wana u kona he's present present father u yo hlangana na swirhalanganyi loko ku ve swi kona so laha swa swi tikomba ingaku na sweswo n'wana wa voniwa na yini ingaku a swi kona no va okay kona so sweswo xo hetelela lexi ni lava ku xi vulaka bot leave loko ku ri ku va tirha ne ni yima ra DJ Yeah. ku a va teki mali va hlayisa n'wana bot Yeah. leave va nga xanisi n'wana mara xin'wanyana question leyi ni nga ta posa what if bot leave va lahlekile loko a va nga ha hanyi botlive a swi ta swi a swi ta va swi kha swi tiveka a va ta va khome wa lahleka munhu mi nga swi tivi phe ku hanya nga yima ranga naswona mara swa ku a nga kona ni a va ta va vuli vanhu madobi ku cause ve le ku n'wi laveni bot leave a va swi tivi ku le kwihi you know xa important ne avuton'wini xa important as mutswari i ku va na relationship na Na n'wana na vana va wena yes understand doesn't matter ku ri wa spana or a wu spana best thing i ku va na relationship na n'wana wa wena ne because I will tell you this ne talking from experience wa teka n'wana hi khoza ne n'wana o recorda swo tala ngopfu avuton'wini ne yeah yeah we were talking outside namuhla ne the way your father
pushed you to go to school hambi ri na malembe mangani rana ha ri ka A or ka B Wa ma understand. Se mara na swi tsundzuka ni mi hlamuseli xitori lexi time yi nga ni endla xona ndzi za ni tiva metse ekani na lexi xa loko mhana n'wina wa Ngwenyeli, mtlhurhula za ni tiva tindleve metse ekani he jojo ku wa tinopisi ngwenyeli wa ta yi byeli kwini hi timer yi ri ka yima ni B hlamusele nexe ma ni hlamusele nexe ne yima ni rhanga ni vula leswi n'wana wa swi kota ku recorda ti-moments Yeah. ta good na ta ta bad bed yes understand Yeah. so as mutswari make sure you create those moments Yeah. because a wu swi tivi na ku u ta famba rini ne understand mina time ya mina yi fambile khale na ha ri ntsongo but I still have the moments leti ni nga va na tona na time I still remember them today understand so but live kwami nga koho loko ve mi ta vona video leyi please make sure ku ri mi vona n'wana Yeah. hambi mi ri hava mali but live fambani mi ya vona ni n'wana vulaka swona so but livi hambi yi nga ri na mali ne a yi kombeti lifiti loko ri n'wana le kaya a yi ya vo n'wana eh hikuva swi na nkoka ku n'wana a yi tiva se he twana xitori lexi he George lexi a lava ku xi hlamusela xitori lexi a lava ku xi hlamusela ne swa khale a na ha ri ka B b yini phemba lu na ri 2k la kambe Mene? ku na yini sweswi ku na grade R ne? grade R grade 1 grade 2 okay grade R grade R ivi grade 1 no a hi hlayi grade R ka nkarhi lowuya a hi sungula ka A a hi sungula ka A sweswi i grade R ivi ku grade 1 grade 1A that's what relax va kona njhani na vakhalabye ku na R kuna grade R ivi ku va na grade 1 i A grade yes leswi ni vulaka swona so ni vulaka swona sweswi a ni hi la ku referensa ri 2K Yeah. ku i grade R ivi ku va na grade 1 which is Ku va na A grade- which is A Ivi grade- ivi grade 2 i B yo se a ni ri ka grade se I mean kaneta yini Language ke? ya sweswi. Okay, Oh. let's- khala I mean va kona kaneta lava yini languta ku Okay. ntirho ka vatsonga i Hi dira- mukhalabye hi dira- munhu loyi wa la ka tlela u tirha matsolo hi komisa ni America form 1 hi ku komisa ngopfu ne a yi ri ka domdom enda ku ri a hi swilo leswi swi vulavulaka swi ri swa 92 hayi swa jojo a jikajika na papa ala hi ma hele loko wa a jikajika na papa ala hi ma hele kunguhata i rai a jikajika na time okay so a ni ri ka B ne Yeah. i grade 2 etwa A 2 so timer a yi tirha Joni ne so timer karhaliweyi hayi a yi nga tirhi ka Ralway a yi ri munhu wa xinawu a yi fana na tingwenya hala okay so timer loko yi vuya minkarhi yo tala a yi lava ku ndla leswiya swa ku lava ku cheka ku ri progress what's your progress exikolweni Yeah. u tiva yini xi u nga xi tivi understand so interesting a kaya ne a kaya mayo miti ya le kaya ya swa ku yindlu yi le kule na gate wa twisisa yeah so hi ngezatla vuyima heti hi tshamile laha hi tshamile laha nyangweni wa yindlu i busy le ku ni dyondziseni ka maths at time mavo se yini bite question tin'wanyana manje ti-answer a na ha vuli tona on twisisa se yi ku he mfo u le ka B mara u tiyi nchumu wena time a ku nga ri munhu wo u nga hlamula loko yi vutisa swilo a ku ri munhu waloya wa ku u nga jika na bandi u nga jika na bandi hayi pama yi nga ta wu tirhisa tida khavi or bandi so ni nga hlamuli yi go okay sweswi se ni la ta ku dyondzisa ku hanya sweswi ku hanya sa wa dyondzisiwe metse i dyondzisiwa ku hanya a ni twisisi ekhosa wawo laha ni nga paka koho movha loko ku kule njhani ni ta ku lowa wasati ende na nsati munhu loyi Zayini mara wena xi dzaha hi mbangi so
se kusuka uyimo ivi ni yima yoko famba u kha u huwelela u ku ni le ka B mara ni ti nchumu Because loko ni huwelela yi ku a ni ku twi because vo sister a ti tshameteli laha na swi tsundzuka a ti tshameteli laha wa tiva loko ni huwelela loko se ni ya jika ra vu-10 ne ni swivoko hasi dama nga hleka o ni xanisa dama wayevo kheko le ka B mara ni ti nchumu le ka B mara ni ti voice nchumu leyi le hansi cause a ni fane ni huwelela ni twana ya vamakhelwana ene bekari loya jojo a ku nga na nchumu phe a ku nga na Wa ya rediyo famba, u fanele ku va marito we ma endla nga ri wo famba. vika xividzi tiko hinkwaro ra ka mapope ka le ka B mara ni ti hi yo voice yaleyo layo mara yaleyo ni ti nchumu mapope koza u ku twa ku hwele ka B A wu ti nchumu. mara u ti nchumu sister yin'wana ya mi leyi ni landzaka yona va ta yi ba xihleko xin'wana u yi ba xihleko lexiya ku huma mukhosi wun'wana wa ta ni vuya ni kha ni Mara so mara ti la costa mara ne i lesson yin'wana ni nga yi dyondza ka time ne ku ri swilo leswi u dyondzisiwaka swona you need to understand it Ne. and you need to know it ne from that day ni heteleli metse se ni wu tiva ni famba hi stream xa metse that's why Yeah. se mi na mabandi manharhu that's why se ni na mabandi manharhu na n'wi khensa mukhalabya luya ivi So- kona bya vutswari yeah so ti la costa a ti ti endla ntirho wa tona Exactly. ti hlayisa n'wana ti vo ku n'wana endlayeni kumbe nayo ti nga n'wi byeki u le ka B mara u ti nchumu a hi A hi mahlweni mahlweni. ku na rin'wana rungula la we na marungula mo leri tala rungula leri ya ro DM group admin ya ka Facebook va ku endla unknown participant njhani njhani u DM u DM munhu yes group yo ivi va ku karhi postela as an unknown oh yi hlayeka hi ndlela leyi maxaku na n'wana malume gele ni vonini leyi leyi n'wana n'wana wa yi tiva ova hina hi vurini ku swi ta xaxa mucato wona a wu ri wa manyunyu shem hi December ya 2024 a ku trenda wona la ka family sweswi i lo tu i vuye kaya se ha fana girl hi swi vuya hinkwenu wow I am happy shem phela hi tongeliwe ngopfu shem ho twa ku ka vatukulu va ka dumela hi wena wo sungula ku va na masters dumela hi wena wo sungula ku cata wide wedding wide ya wide you know wide va tsali wide, va tsala wide. yes wide u vo n'wi twisisa na munhu wa ko la a tsakaka hi swo biha yes hi wena wo sungula ku xava movha ya kona ku vuliwa havali byo biha sweswi vukati byi helini na ti-masters ta n'wina se ho fana sweswi ku xota ku havali yaleyo yi ku vumbuludza ku boha nhlamba hambi wo fa wena ni ku zonda u nga ni endlangi nchumu shem mara u ri n'wana malume se swi vula ku i mhantsongo wa yena lova va tsalaka swi fana na mina ni tsalela swi fana na cousin ya mina yi ni tsalela so khazi i n'wana malume of which i mhantsongo se i mhantsongo va tsalela ku ata mi n'wana wa vona yeah ni blame yini ni blame vatswari va yena munhu la nga tsala sweswo hayi ngwenya serious ni blame vatswari the reason ku ni blame vatswari rizondo hi dyondzisiwa la hi sukaka kona yeah ngwenya munhu la nga tsalane a nga va mutswari ye yexe yeah a nga va ri a nga va mutswari. mutswari ye yexe matani la ku vula ku yini hambi mo va na vatswari vo hanyeka ne n'wina hi n'wexe rizondo ma ri kota ku ri endla ma ni twisisa yeah munhu loyi mbila ye bi mi loko ni vo message lowu ne ku na vanhu vo tani nga vheta ni sungula ku va bloka ni swi vo ku
loyi a nga ni vuyeli nchumu loyi Yeah. ene mina yo pretendelana ma ni twisisa Yes. like hi ti-relatives to a ti mbamberiwi phela lava mbamberiwi Yeah. a munhu wo i relative yo a nga bamberiwi vanhu va bihe timbilu leswi vulaka munhu loyi a thendi mucato a nga tsakanga So sweswo. A ku dini success no. ta ye hinkwato masiti hi dini no dya Pastors. success ta ye hinkwato u ti vonini Yes. leswi vulaka ku a hlekelela a ku swi kahle Yeah. mara mbilwini swi kha swi n'wi vava ku why ku ri ye wo sungula ka dumela Kuchata. ku cata why ku va ye ka Wide dumela wedding. ku va ye wo sungula ku va na movha why ku va na yava na wide wedding wide wedding wedding. Umchato wo anama. Open marriage. man twisisa so munhu loyi swilo leswi hinkwaswo success ya ye hinkwayo u yi vonini a celebrate na yena ntanga ro tsakini Yeah. So chavisa. but mbilwini a nga tsakanga Yeah. Loyi phela lethu. vuloyi byin'wana bya matimba ngopfu byebyo that's why na mina ne Yeah. ngwenya la ku vula swo tala ku na swilo swo tala leswi munhu ni nga vanhu vo tala ni nga va byeliwi hi ku chikeleri ra chavisa chikeleri ra last steps so ku na vanhu vo tala swilo ni nga vuliku ne based hi ku na swi ta ku a hi xi ri chumu a ni vuyeliwile chumu hambi no ku byela mina nga ku byeli swa fana wa ni twisisa because I don't know ku xini xi nga le mbilwini ya wena ku hi kumeka hi ri separated hi hlangana hi mikosi hi hlangana hi yini a ni swi tivi ku xini ma Yeah. twisisa so it's better ku ni keep a distance as much as I can because a ni swi tivi ku ni planela yini vuton'wini vanhu va bihe timbilu Se so na mbilu ya Ende lunya. va nge ku kombi. Yeah, ku pfuka hi ku vuloya hi ku haha hi ku u ri pfuka. n'wana sesi u ri n'wana malume N'wana malume. Se swi vula ku munhu loyi a tsalaku laha i mhantsongo swi vula ku i n'wana wa yena. n'wana malume ne Hi swona hi papasi. i khazi Hi Xitsonga loko se hi swi vulisa sweswo i khazi ina. Mara khazi wa yena hi Xitsonga xo hlantsweka i mhantsongo. Kateko. I ku nge vi matsongo Otwane, Yingisi. mo ni mi byela Yini, Jiroko, yini. twanani mo ni mi byela. N'wana wa hanu wa mina. Loko a vula papa mina u ri malume. Yes. Loko a vula mi fa ku mantsongo. Mara hi Xitsonga i khazi. Mi nga kaneti mina na. kateko Ni ri i mantsongo. a ni ho debate sweswi u ta kota ku hi dyondzisa n'wana a hi malume. kaneti Vanhu vo tiva Xitsonga, Ai, hayi kaneti. lavawani vo dyondza Xitsonga a ni swi tivi. Kateko. Swi le kateko patwini. twa mo ni veka Jiroko, mi nga swona ni bohani leswi swi vulaka hi swona. Ku nga chaviseti. Mi tlhela mi chaviseta. kateko twana ne twana wena na loyi a nga mi nga vona ni ngo mhana wena ne na ndisani ya vona u nga malume wa wena ne Na malume. U nga ni nyiketa example to ka hi na ti kona. a ni Nyika hi nyika wena. example That's all nga swi tivi. Na swi tivi. i example swilo leswi a ni vuli ku swa Okay, humelela swona. a ni we na mhana wena Yeah. vatswari na bota vona ku nga malume wa wena Hambi va ku hi boto wa kona. ivi malume wa wena va ya va na n'wana Onhwanyana. wa nhwanyana or whatever ne wena na luya a nga tswariwa hi malume wa wena in other ways mi tindisana wa ni twisisa hi mhaka ku lava nga tswala wena i ndisana ya i ti-siblings Timinetse ti western na kha va nga explain leswi swo twa. Okay, twana ni hetisa mi ta nyikiwa nkarhi na n'we mi nga ni ngheningezani heta swi fana na leswi DJ ne na ku swi vuyisaka ni nga swi yisi ka ximalume na xiyini munhu loyi a nga tswaliwa na mhana mina ma ni twisisa ku ri same gender ma ni twisisa mina na va mhanuhulu swi fana na mhanuhulu na mhantsongo lava nga tswaliwa na va mhana mina vana va vona i va boti wa mina masesi wa mina ma ni twisisa mi nga dzunguzi vana va mhanuhulu wa Okay. mina vana va mhanuhulu wa mina Yes. i tindisani ta mina Yes. ma ni twisisa na vana va malume wa mina ma ni twisisa i tindisani ta mina because va huma ka nyimba yin'we na mhana mina ma ni kumanyana I xa yena lexi xitori va ta kaneta na mina mo ni tlhela ni vula swa mina Yima ni futhi. hlamula. Yima ni Sweswiwani hlamula. ku ta va Nyikini ya na- ku ta va na version na. option A, B, C. I Yima ni A hlamula. loyi mo ni vula futhi mina ni explaina futhi leswi Okay. a swi vulaka. Explain. Khoza yiri u yi nyiki hi virgin ya wena. Khoza ni A ri u yi nyiki hi Virgin bya virgin ya mina. wena. vuproducer bya wena nga ri bya feyila
Cause mnyike virgin bya mina. Ni basisele. Nto. Yiri rock our comment. We'll say we give Virginia way. Vision. Mina na mo ntlhela ni kandela vision ya mina. U ri n'wana malume. Ani n'wana wa malume mo ni swi explaina hi mina. Awu former tangi local. Hahani wa mina vana. Vana va hahani wa mina loko va vula papa mina ve ri malume. Yes. Vana lava va hahani wa mina. I tikhazi ta mina. Mara loko va fe va vula mina. Loko hi nga tirhisi swa vukhazi va fe va ku Matsongo Kateko. Vo Mackenzie vo Justice vo mani no to vutana vo Bote ni Matsongo wa vona mina vo Bongani Matsongo wa vona. So that's why ku loyiwa I Matsongo wa Masha. Because u ri n'wana malume. Okay, Exhibit C. wait. Ka ti comments mi ta hlamula. La ku rhanga ni twisisa vuxaka bya vanhu lavambirhi. Loyi wa lunya loyi. Loyi wa lunya u ri n'wana malume. Faro. Loyi wa lunya loyi. Yeah. Judas. Yeah. Kariot. Yeah. Faro. Mushengi. Yego arkolo swi nga swi humelela ya sheka. Ni byeli la. U ri n'wana malume ne. Yes. N'wana malume. So loko a ku n'wana malume swi komba ku yue loyi. Ye n'wana hahani. Wa twisisa? Matsongo hi luya. Hi luya. A khovoleriwaka. A khovoleriwaka. Yes. A no ri n'wana malume. N'wana malume. Yes, Swi so. fa- Loyi i n'wana hahani loyi. Loyi wa lunya loyi. I hi swona. i n'wana. Mi ri yi kahle kahle n'wini. Yingisa Kateko. Twanani. A no ri n'wana malume. A hi nyikeni mina na loyiwa. N'wana malume ku vuliwa mina hi mi wa successful loyi lo wa lunya. Loyi. Wa lunya. N'wana malume mi vula ku ni n'wana man friend. Loyi wa lunya. N'wana malume. Wa lunya swo ku un'wana. Yingisa loyi wa lunya. Ani hi ye. Okay. Ani hi ye anga You get it? Vituleri. I didn't get. It's a my Hlamalani. Ni ri loyiwa. Hlamalani. Uma ka yona. Okay. Ani kum mara nta ikuma after. Na ku typela. Ani loyi. Hi anga tsala xitori. Yes. Ivi a heta a tsala ku I quote. A tsala ku n'wana malume. Meaning loko a ku n'wana malume loyi. Swi komba ku loyi I n'wana hahani. Wa twisisa? Hi swona. I n'wana hahani. Se Matsongo hi loyi a khovoleriwaka. Okay. Loyi ye a Make sense. So, Yes. ya va na mina. ni agree na yeah, yena mara you know why ni nga an disagree na yena hi mhaka a swapa vanhu lava Yeah, ni swapi vanhu sorry. Mara mina ne. Van Mina na hi mana. sweswo swa tindisana na tina swi Hayi, tirhi ka wena swi malume tile na a swi tirhi wena. sweswo Se okay, so la ku lexi he Jojo ne la ku veta ni loko ri ku a swi tirhi swilo swa ndisana na boti or tindisana or Mas loko swi tirha kwihi? Maternal side. Hi ku nga so tindisana ilana la ku ta kona la ku Lana challenge va mhana va sweswi ne Matsongo, va mhana la ku ta Matsongo. Yi le ka paternal. tsanana u ta kahle a ni la ku challenge wena sweswi nga ku challenge Xitsonga why loko ku ri Matsongo na Manuhulu hi fanele ku boti na sesi mara loko swi ya ka malume na lava va nyimba yin'we Mara i Xitsonga. DJ mata swi jika kwihi na twana ni mi byela That's why loko swi jika loko swi fika ka maternal na paternal. yima va swi ta ku malume hi n'wi vitana njhani hi n'wi vitana mhaka I munhu wa xinuna phela me loko ku ri ku maswo swo fanele ka hina va ka side ra vomhani ne I vavasati ntsena mara loko ko va na n'wanuna a ni ya n'wi vitana yena I malume wa ni twisisa nyana leswi vulaka loko se swi fika laya swa cinca a ka ha ri boti na sesi ku fana loko ku ri vo Manuhulu se ku va ku rini I Matsongo why swi fanele swi cinca ni challenge ya Xitsonga ku ve va huma ka nyimba ya one Nga hlamula diro ka challenge ya Xitsonga xi ta n'wi hlamula Xitsonga. Okay, twanani ke. So loko ka ka nombelani na Edirok. So loko malume gay I ri yini? mara wa ni twisisa ku ni rini Matsongo. wa ni Loko twisisa ku ni vula rini sweswo ani ku na van'wanyani ni u nge se hinda wa ni twisisa ku ni rini ta swi twisisa Yeah. ku na van'wani ni nga thumba ku a va tivana no vo papa no vo yini loko va kula ma swi vona se hi ku mara va cincini va wela ka Gender flag liya. I n'wansati mara sweswiwani va wela ka I lesbian
se ivi loko se hi nekisananini se ni ku se kahle se swi ni fanele ku yini n'wi papatsongo mi ku hani hahani swi nga cinci mara i lesbian se loko ni hi kumeka panele ivi ni fika ni ku minjhani loko ni fika ka panele minjhani vanhu va samala ni omba ixitsopola ni omba ixitsopola na malume wa mba G-string sorry okay Funa vona vambani yes but no funa vo it's fine we move okay sorry hey mushroom athikilunya tsikambili yo biya go to unida kuya kerekeni akhongelelwa hi vafundhisi vo hambana tikereke ta 7 a gonya na tshava n'hweti hinkwayo ka chi swi la tshama n'hweti loyi ta hlangana swimememe u la swona swi fa swi n'wi luma ta suka lunya ka episode liya yo hetelela un'wana na un'wana ri na xitori xa yena ku nga ku humelelini eka mhaka ya ku timeliwa ka vunanga ka nqambi ya xisati va ngo hi yona Xongirhangani se sweswiwa hi vuyi na vutanzi byo khomeka lebyi un'wana na un'wana xo byi voni ka Facebook byi kha byi trenda se sweswi hi ri justice for DJ Jepa kumbe nandzu wa ha ri na Jepa DJ hayi n'wina ni valava na DJ Jepa DJ Khwaya DJ Jepa DJ Jepa sorry n'wana bava a swi sunguli hi n'wina sorry DJ a swi sunguli hi n'wina mara mina ni ta ku justice or mina ni ta kombe holu ya basisa ni nga ri ku voyamela sayiti rin'we but I think ku ve ku khomiwa life leyi nga vulavula no Jepa wa Zonda. Yes. It's not an alleged. This thing was live ka TikTok. Yeah, basubulini. Jepa wa Zonda and Angatima and stuff like that. I think it was along those lines. Yeah. A DJ ka menga commenting of. But anyways, so but anyways. Mjandaga. Wena man. Imjalifa. Mina ntaku manta kombe manchongi ne. The same way leswi yinga yowetelisa swona DJ Jepa. Yeah. Ku ye anga tima music na yini. I think it will be fair to go back and rectify ku isori. N'wana vanhu a ni swi tivi ku yi ta ku n'wana mhani or n'wana malume. Leyo nyephi leyo n'wana mhani wa Nzonda. So mina ni ta ku a yi tlheleli kwala yi nga fika yi vula swo fana leswiya ne because I think for DJ Jepa swilo leswiya yi swi ndlaku i swin'wana leswi swi hi tiselaku kwama na nge vuli ku i tirho mara i kwama wa le sayitini ene loko se munhu a byeliwa ku u va na ti-favoritism to loko nghena swimanimani ya tima music swi endla ku na le ka yena loko ri ku i career swilo leswiya swi ndlaku so swa stage management na yini hinkwaswo vanhu van'wani va nga ha n'wi buki Yes. va n'wi tekela xikwa anon'wini so I think it will be best to still go back and rectify marito lama va nga ma vula ka live loko se ku ta va ku humeni vutandzi ku DJ ya vona because na mani nga swi tivi phela xitori lexi a xa ha humelela a ku ri hi xute hi Sunday ku ve swilo leswiya event leya ya Saturday so we had actually probably 2 to 4 hours because yi chaye nampundzu gigi leya na hi xute na nhlekani hi voma 12-1 so my point ku a swi ta va swi ri best ku va tlhela va ku i sorry n'wana ba se hi swi vonini ku a ku nga ri wena loyi u nga tima music DJ na yona ni swi tivi ku humese statement cause statement xa nete ni nga hlaya DJ ya wa fambu xi hume statement fambula o fefena so anda ku a va rectify that thing
then va khoma live loko ri ku live oro because a swi endliwe publicly va humesa public statement ku Yeah. a ni nga swi tivi sorry or however leswi va nga swi vekisa ku swona statement lexi humini Yeah, ta nghena ka Yes, sure, statement. statement. Ni roka because mi DJ Yeah. hi ku ya hi n'wina na leswi mi nga swi vona mi analyze yini hi clip liya loko mi swi vona Nsovo a nikisanana. You know, Mena, one thing I can tell you, ne? As a DJ, Yeah. you know, you've been with me for so many times. Loko niya kutlangeni, loko nifika, I check this DJ, this is doing ndlela yi. Understand? Yeah. So Mina, in my experience and what I saw, kuna button yin'wanyana, yi nge le khoneni not really a button, it's a knob. eh Ithamile henhla le khoneni le. eh Va yi vitana ku vinyl speed. Yeah. Ne? Ithamile henhla le. That button swi dependa hi ku yi tshami ka kwihi kwini. Loko yo va yi ri hala ka left. Ne? Pushela hala ka left until 0. Loko tima ngoma yi to tima straight. Understand? But the more you famba ikaya, when you press the pause, it's a pause and play button. Ngoma yina matimekelo ma different. ma different Yeah. yeah Logo button liya I mean Yi- knob liya yi tshame ka zero. So mina what I understand, the last DJ who was using the CDJ, maybe an algorithm settings there. So mina as the next DJ, loko nifika ka CDJ, I must check everything. Everything she sharp na. Yeah. You understand? So I about would the effects na yini everything. yeah I would say to DJ Nsovo, next time when you go to an event, check out the CDJ. I don't wanna lie, ne? That sound, yatwala kuri that vinyl knob, I tami queen because immediately so I press a button, you could hear kuri ngoma itimeki njani tu. Understand? Yendla shona loko knob liya itshami Itshame hala. Understand? So what Nsovo was supposed to do, ikufika atwisisa kuri the CDJ this set we saw Yeah. this time. This is what might happen. Loko ntima ngoma. So yeah, afana fika correcta everything. Leswi a swi setiso swo. Because the last DJ loyi a ri ku tirhiseni ka CDJ, obviously a nge vi na nkarhi wo tlherisela swilo ka So. final. There was no sabotage. That's not a sabotage. a mistake A mistake. Mina, I can't say you sabotaged me. Ungari staging. Ungari mahlweni ka CDJ. Because the way the song inga timeka igona. There's a person loyi anga pressa button ka the CDJ. Mixara ya the whole sound. Yiva it's either itshamile ndaku. Sometimes ukuma kuri stage shilane. Mara you know you've been doing sound. Stage shitshamila. The CDJ itila. But the person who's controlling sound uthamile Okay. ndaku le. va swi vitana FOH Why Yeah, was twisisa? yeah. That person nkateko angana matimba yo tima ngoma the way inga timeka Swi nga yikona. xiswona, yes. If ngoma akulo korotiwa volume, understand? Akulo korotiwa volume ivela imiyela endlela yaleyo. I would Say go is sabotage. I would say it's sabotage. Sabotage Ya from munhu that langa- mixer. lo angele Mixer rate. controlling ka front of house Yeah. Exactly. Yeah. Yeah. But the way ngoma inga tima yikona, it's some I munhu anga pressa button ka the CDJ. One twisisa. And that person is not ready to take responsibility. Because I saw his statement, Yeah. and his statement doesn't make sense. The CDJ ambo chela mati ngwen. Ambo fika uyichela ya mati, inge timi ndlela liya. Inge timi ngoma. kasi statement xi ri yini a ni xi hlayanga Ani vari CDJ ya tiri na ritsuri. Uri no leswiya okay Uri na ritsuri. leswiya veri Hey. leswiya a ku ri the first call Nsovo na DJ Jepa na Khalanga va nga va na yona ani a ku ri leswiya so they still want to figure out because remember very ku ve na ku rhuketeriwa ka Khalanga allegedly Khalanga ve ri u rhuketeriwile so Khalanga a nga swi tivi no ku humeleli yini u yo vuya se a ri kolomo then u la ku ye hayi
uyobuya la stage na kuma ku kuna Kuna kwetlembetana. nga kusava heti no perform no risimu ri kube post and play leswi va nga swi explain Exactly. kuve leriya aku ri risimu leriya ro ka byala na swigangu se ivi se va vhela performa xitori Va wrap up. va wrap up yes so loko va lava ku nikisa leswa it was in a polite way yo la ku calm down the situation until they understand Ku what happened. yes so mina hi mavona ma antwa nga kumbexani uyo pressa a jog wheel yeah so xa fana na jog wheel leswi Xa fana na va swi jog wheel. vulaka. xa fana leswi a ni swi hlamusela a ni nge se heta ku hlamusela so the way u nga asset yi nga seteka hi kona it's either loko u pressa that pause and play button Yeah. yi tima hi ndlela liya Yeah. na loko wo fika u Khoma jog wheel. khoma Jog wheel. because jog wheel every Yeah. time loko tlanga ngoma jog wheel yi Le va ku yi ku spinning, rhendzelekeni yes. so loko u fika u yi khoma you are actually stopping the song, song. understand let me say you are pausing the song Yeah. so loko u yi press ngoma yi ta timeka hi ndlela liya then loko u susa voko the song will ya come back and boy continue yeah because ani mi swi voneni ku vi guys Ene- Eh. la ku vula xin'wana ne Eh. okay that statement xa DJ Soap it's taken down a ni swi tivi ku a xa ha ri kona ka Facebook yeah loko ni cheka it's taken down a ni nga ri sure ku DJ Soap a nge ni bloki so it's taken down I can still see things ku na munhu ne loyi a nga na ntiyiso mara vanhu a va le ku n'wi vutiseni wa xisati ku na sesi un'wana a yimi laha loko swi la swi wa n'wi endle tiva wa nga n'wi fonelanga na wena loko la swi endleka ne mara tani ya loko Check-an- msisi check-an- ni ta n'wi vutisa chekani direction ya yena ne Eh. loko ku endleka swilo leswiya ne look at the eyes kuma languti kwihi u languse Yeah, u langusisa le na ku- ka jog wheel le Yeah. hi vulavula ka pause and Yeah. what and that time ne a wu nga ri na ritshuri and DJ yi vule ku ritshuri ri nge tshuki ri endle swa amkwama hi chelele u biya le a preview DJ A swa ritshuri. mixera xa mina xi na ritshuri mara xa ha tlanga na na ile kereke na hina ya le kaya ne hayi a mi nge tshembi no ya black mi ta twa ngu ya brown mixer leya i ritshuri mara ya tirha so ku na dema a tshama hi chelela biya mona hi vulavula hi mati Oh, yes, a yes, preview yes, yes, ya hi preview, DJ yes. mati yi kwata ngwanyela yi ku kwata babama mara a ku ndlanga nchumu a ni kwatisita mani Papa. a ku endlanga nchumu ne Eh. tirho wu yi mahlweni tirha so mhaka leyi ya ritshureni for na nkateko a ku mhaka ta ku va lava ku lavisa vo tala mara Yeah. if this thing ne swi lava ku tiviwa hinkwaswo ku endlisiku yini a hi vutiseni nhwanyana luya ku sis kahle wena loko u reacta in that way a wu vone yini ivi a hi byela phela matihlo ma yema laya ematlhe ma Exactly. langusa loyi a nge le ku endleni a nge le ku Engwenya. dijeni Engwenya. ivi ma va na shock nyana ivi a tlha a pressa ku Yes, engwenya so- engwenya video liya ni yi voni ko tala ne because I wanted to Understand. check ne ku ri kahle ku humeleli yini video liya ni yi voni kahle mo ni vutisa ku lumba u na issue ya yini ngwenya i xipfalo hala hansi yi pule Okay. out battery Vuyisela yi ya. tlhomi misalo a tsaki ngopfu a tsaki ngopfu ne Eh, ni n'wi voni the way a twa ku nandziha. nandziha A twa ku nandziha. a yi ri ku performeni hulu laya se loko u twa ku nandziha sometimes Eh. na hina swa hi endla hina as DJ Eh. swa humelela u lava ku pressa q u bayiza u pressa inani ngwenya yi tshame yi nandziheliwa ngopfu ne risimu za ri ya hela ndzani ku dj ri ku heleni phela Swa humelela. lava ni rin'wanyani wa hi nandziheriwa ri 17 wa nandziheriwa hi ndlela liya ya ku u pressa ka button gigile ya mina no vula wa nandziheriwa ngoma ne u fika u pressa na ti-button ta wrong ta wrong Ne. yeah but i ku dama ne just that a nga lava ku accepta a nga lava ku teka responsibility wa ni twisisa and apologize to the right person u understand ni yi checkin video liya misa luya ne a tsakile loko a tsaka a jilapa a ni swi tivi ku ri a lava ku komba vanhu ku ri hi yena a nge le ku tlangeni i va bayiza a pressa button and quickly u swi vonile ku u bayizini a pressa button ivi a mara exactly cause kuve post and play laya that's why loko this ku is- va na mhaka yo Eh? ni timeliwini laya dloko xikosi xa hisa xa ya overhita njhini
yeah so leswi swo ai mina ni nga vamba yeso reaction ya na yona vo yi va rona go Ai, mina ni nga vamba yeso. loko se mkhamtengisiwa yeah statement lexi xa khalanga va ve va basisa ka live ku ra va swi tsalela yini mhaka leyi so veri a va ha taleliwini yi Lengong text. Intan kayo, tabi kayo. Hlekani. Yeah, it's a time shine, Bolo shine. So we ashwagandha nihloli ku ri va Awa vula khalanga va ye va oh basa yes statement va lexiya. basisini so va ri leswi nga humelela i ku a va ha kwateli timhaka to va twi ku exongu va rhuketelini and a na ha va ha n'wi vutisa nkarhi luwa hi ku DJ Jepa va ku hayi mi nga va vutisi hi boti ivi va ku manager Philani kahle kahle hi vo vula ku u te va swi vuli kahle ku Jepa o va kona mara laha a nga ni byela swa tihlamba i manager a nga bulisa thumba ku va swi vurisi leswi yi boxi xiveza Boxi xivezana. Exactly matsonga ma mehe tsakisa njhani kahle yes so va ha taleliwe hi leswiyani swo rhuketeliwa ivi ku ta fan ya artist yi fika yi ku very mi nga va timeli music loko ivi va vula ku a nga ntru rito lera ro duma eka group ya Shangani Gang va ku a nga ni twu se va vu ivi ku tlhe ku va na live ne before va ya basisana na Shongi ka panel ku vi na live le na DJ Jepa a va ri kona na nikisa se ivi munhu a vutisa kwalaha ku mara comment liyani se va ku na sweswi na ha vula voice note ya kona if a va yi susanga TikTok ni nga mi twisa va ku na sweswi na ha vula a nga ni twu se laha va swi vula hi nomo a lava yo tsala hi tonga kumbexani vo yo hekeliwa account se laha va swi vula hi nomo ku na sweswi na ha tiyisisa a nga ni twu ivi se va ya basisana and kalanga va ku onheliwa brand na like swa kwatisanyana wa swi ta ku why statement lexiya swo tholani ti-professionals valungu na yini se u ni susa banzi anon'wini Hi leswi nga vula swona ku statement swin'wanyana ne swi hetelela swi tekela vanhu van'wana xikwanon'weni hi mhaku van'wana hi leswi va hanyaka hi swona van'wana hi leswi va endlaka hi swona hi le ka ikhonomi yin'wana yi lavaka ku u fane u va wide with i pfa i endla leswiya swa xitika xa mbyana i pfa i pfa i endla xitika xa mbyana ka inwa mati ivi i jika i vuya i ya tirhweni i chayisa Jojo wa mina la ku vutisa xivutiso xin'we sina mpaka a nghenisa ka swi ta hi kwihi ku a ri kaya leswiyani ma swi ta ku swi nghena kwini ku vi na beef alleged no it's not alleged hi ti allergy leti ya allergy si vekeni tlhelo u ta tiyimela timhaka ta wena no hi leswi swi nga humelela hi nikisanani hi last year and leswi khalanga va le ka life va vulini ku va filisa swona na sweswiwani Shongu u tsali status ka Facebook a ku va ka Munghana Lowunene va ta xavisa masagwadi hi ku xavelela music na stage ivi khalanga va fila ku u yang beefa wena because mi nga rivali ku khalanga ku na leswiya swa music then va na ti-artist of which one of the artist is na mpaka u nominatiwini so va twanga ku se i beef swilo leswiya so from kwalaya ku vi na ku exchangeana ka marito ka Shongi na Sina na ha swi tsundzuki statement leswi swi kwini mara ku vi hoyihoyinyana ka i xini teka ku camera okay yeah ku vi ku nanisana cheka leya wide George and xin'wana xi nga kona hi le if a hi le macece hi le kambe hi le kwihi resort le hala ka n'wini kwihi ku na resort ka Matiyani ka Joseph a Dan'wini I don't remember ku hi le Dan'wini or hi le macece na mara a va endli poll ya vavasati va ku mi lava wila which and every say Nqambi Shongi va kombisa ku mi nga ni compare na swihlangi and xihlangi lexi xi ri koho laya i Sina se maswani ivi se ku va na swilo leswi swa ti-beef to tani so that's why Sina a hoxiwa i ku na leswiya swi nga nikisana na va ku a swi vula ku hi Sina a nga tima se na hina ka ti-comments heteleli hi ku a swi vula ku hina hi nga tima lava hi nga yangi karha ke na mi un'wana u ni tsali na ku a swi vula ku hi wo nga tima
mara ni nga ri kona no va kona nkarhi Ah, ku so you tivile. see hi mhaka sweswo no ni na question ka Magaza ne and hi swona ka ha ri mhaka issue liya mhaka ya a ku na this artist man va hi blue tick ka Gaza man n'wana u zamazamini mativa a yimbelela na yena i mani loyi a yingise music wa yena na ri kambe mani he Jojo luya wo endla na ti-podcast na ta le tithekisini kambe mani vito ra artist liya loyi se la ku tisa tin'wanyana loyiwani wa ta valala mani MK King yes MK King wa blue tickiwa why lexi xivutiso xa mixaka Magaza mi ta ni hlamula ka ti-comments why are you blue ticking MK King va n'wi blue tick kwihi ka event no ni vula ku his music kumba swichayi okay ai jikisana episode ne so hi le nga evunangeni vulani straight mirini swa chaya kumbe swi chayi music wa dama mani tshama ni yingisela ra wona laha kumbe ni wun'wani wa lava va let me be bulutikaka honest Yeah. I like MK as a performer yeah I don't know if you have seen him performing tshama ni ngo Simple Kitchen how is he very good he's a very good Yeah. performer Jojo wa n'wi tiva Amangatari. Yeah. Aku ku na nkarhi wun'wani ku na nkarhi wun'wani hi nga ya a Simple Kitchen na Kate se ra ni chayela Kate oh yeah na swi tsundzuka loko ya fela hi laptop yes ni xave yin'wana sweswi so loko Hala. loko hi fika laha ne comfort ni kombela maphorisa xin'wana xo recorda ka leya the rock liya so loko hi fika laha MK King na yena a invite-wini dimani ne a ni na nkarhi wa ku okay ni chayisa music wa MK King but that day loyi nghena xitejini ne ti blind ku perform like dimani ne okay loko ka tlamta ka Gaza ne MK King nga n'wi veka ka top 5 yo perform your perform yo kota ku va na nghena xitejini ne yi tsakisa vanhu even the Palms Palms the other day I saw the videos the guy can perform Ne. I don't know ku maybe aba receive music wa yena but his presence his dances and interaction na audience He's very good. top Ne. class performer he's very good naka ni mina ni munhu wa tigigigigi kumbe xani very nge good. bisa ne xin'wana xo hetsela ne nkateko a mi ta ku tevete hi ya nga ta music a nga ri kona swi kwihi ve a fambi na blazer nkateko a ni tiku wa ku a nga ri kona ve a fambi na xikhaladzana xin'wana kwala Ni ta tirhisa marito makhalanga i twi Gaza Vangani Bosch tu- i twi Gaza Bosch a swi fana sweswo no vulangani tu na wena a na mi hlavelana na swin'we laha mi ta endla mi tisa vuxaka a hi yeni bya ku mahlweni tola mafurha hi mina A hi yeni mahlweni. a hi yeni mahlweni ku na mhaka laha ya ku mixo swara ka Gaza na sikoniwa ka Gaza va kumiwile eka tin'wani ta ti-website ta vanhu vakulu la ku endliwaku swilo swa vatswatsi vuvongori bya vatswatsi vuvongori udobori u ri vuvongori se ya ivi se ku va na mi ngo langusa swivutiso foni mi yo hlangana na swilo swa mixo ni disappointed satula yi le ku vona eka skoni yi vona skoni hiko va ma kuma namuntlha maphasela maphasela I know Commentani from- rivala ra wena hey DJ comment from your point of current view jaka happy parent le ndaka tirhaka so wa hi vona va commenta from his current point of view yeah my point of current from my current point of of view yeah I would say I'm disappointed hi maendlelo ya Misho ne judging from how I know Skoni or how I see her Yeah. ka social media
I don't think Skoni I munhu loya wa ku a nga yima a ku lexi a ni xi lavi. You understand? Judging from what I see or how I see her. Yeah. I don't think Wo hleketeleliwa. yes, I don't think I munhu loya wa ku loko vo sweka vuswa sweswi loko a karhele a nga vula nga vula ku ni karhele. a ni karhele a hi dyeni xinkwa namuntlha I munhu loya wa ku loko wo n'wi byela xilo u ta endla because a nga na say say. So the guy, I would say the guy is taking advantage of that. ne Yeah. You understand? But if Skoni right, if it's Skoni yi personal normal. na swi twa ku mtwa switepisi leswi yako swi hala Nga ku I rhangu. Swigingisa ntikelo. Swigingisa ntikelo. If Skoni yi person normal, ne? Cut. You person normal. You come a person normal. mene ri hi ngwingwenya vhengele ku jileni Marito ma yona. yi percent normal Marito ma yona Skoni. hayi mina hi I mean, loko ni ku ni humeka swa ka gadane a ni nga hembi I marito ma yona Skoni. mahungu mo tala ne Ku fana na xipfalo xa champagne. mahungu mo tala ne ni makuma groupini hlamarisa vanhu va ku tala hi sele Ngivela. Hi Saturday. vele swi hlamarisi vanhu va ku tala Yes. Hi Saturday. Mbangela timingona dzaha. Swa ti komba ku ti bava mani. swi hlamarisa vanhu va ku tala loko va ku ni vongola swa ku tani Okay, ni kombe u hetisa. swi hlamarisi vanhu va ku tala Hi Saturday. swi hlamarisa vanhu va ku tala hi swilo swi Saturday. humelele hi Saturday yo yi vula swona loko ka video liya yi hanya leswi yi nga tshama hi swi vula mo Yes. swi hlamarisi vanhu va va ku ku tala tala hi Saturday Saturday. loko ni vongola wena swo yi ku nangusa Nga kona la. Ni kwale ni mbele ni Loko ku ve Skoni- va commenta phela nitwa swi nga hlekisi leswi mi swi vulavulaka. Loko ku ve Skoni yi person normal, ne? a swi ku hlekisi okay a swi ku hlekisi Okay. okay Ai ndenge. guys na hala ku va na vana ne ni kombe ku ri nga hlekisiwi hi swilo leswi swi nga ta- Okay, ni kombe ku Yeah. va serious. Ni kombe Eh. ku va serious. Loko ku ve Skoni, loko u nga hleke cause repeat vito leri. ni nge repeat. Okay. mi nga sunguli kona la loko ve sikoni Mata loko a hleka yi nga ku doki loko yi twe bhatsi. wa yi tiva Yi kona picture ya doki lumi bhatsi. Loko ku ve Skoni yi 100%. Ne? Eh. Loko ku ve Skoni yi 100%. yeah Mina I would say if va twananile va ri two I decision ya vona. Understand? I decision ya vona a hi tshuneleni ndzhaku Yeah. va ti endlela leswi va endlaka swona. I decision ya vona. But then if Skoni yo tekeriwa ti decision that is totally wrong, the guy need to account to whatever he's doing. ne Yeah. So van'wani lava va nga vona nkandziyiso luwa loko swi kha swi endleka because I swilo swa live leswiyani ne. Va tiyise ku fana na Gogo Mvuleni veri ni n'wi voni na xivati lexi a xa ye xe le vokweni hi yena Skoni luya mara Skoni u ri yena a hi yena mara wa n'wi sapota nuna wa yena eka leswi a swi endlaku yena u na vana enge vongoleli Gaza mara wa swi tiva ku nuna wa yena u na account liya and na vanhu lava a actaku na vona wa va tiva Mara ivi ka live leya yo sungula loko va ku vala ku ti basisa you can tell ku i vulavula swilo leswi a nga swi byeriwa mandizisi leswa swo ni byeleteriwini ku Bangwani say this even then a vulavula cause no tsana a tsanini jikijiki namuntlha va ye police station ne va ku Misho u tsutsumini nge le ku kumekeni swi ku yini swi ku teki na foni ya Squeezer swi ku yini
sweswiwa ve le ka live na Chavi u ri yena na nuna wa yena va rhandzana va right humani ka swona a hi yena luyani mara wa n'wi sapota so I'm like yeah I think kuna statement xin'wana xi nga vuliwa hi Gaza Bosha ne u swi vuli hi ku hleka but loko mo swi landzelelisa misa loyi a nge tshama a va na vanhu va person normal lava hayi vona ingaku u nga ze u twa ingaku u nga twa ingaku u na nekisanani a register ya vanhu le vuxakeni like u swi vulisi leswi or u swi vuli ka episode ka ti-episode to hlaya leti a kha jajajaja this thing ku i nga ri u va na list ya vanhu va le vuxakeni sorry ku vula leswi for Skoni ne ni vula hi the way mi nga swi hlamuserisa swona ku Skoni yi tikomba nga ri munhu luya wo loko wo hayi yi ta va na matimba mo yi tiyimela yoxe yi ku anpfumelana na swona but at the same time I feel like leswi mi nga swi vula he's taking advantage and trying to find ways to make money out of her man twisisa and I think yena I munhu wa normal lo n'wanuna and he sees an opportunity man twisisa nyana ya ku endla mali ya Meta and mi ta kuma ku sweswi Meta swi le ku trending ngopfu because a ve le ku trending ngopfu then a kuma site rin'wana ro ndla mali man twisisa nyana so I stand na diroka ku loko ri ku hi swona ku Skoni hi yona ene a yi nga ri na vutihlamuleri ka swilo leswi swi nga endliwa u fane a account and if a va ri ka ku twanana ka swilo leswi nga humelela then a hi humeni ka swona because va ta va na vutihlamuleri va ri vambirhi because ti komba va ri vanhu lava nga na vutihlamuleri mara loko ri ku Skoni na yo se ya byeleteriwa ku vula leswi ha vuya kwalaha ka ku he is controlling the lady mavonelo ma mina malamo xin'wana xa kona ni nga xi lemuka ka Gaza ne vutihlamuleri after munhu a endle xo karhi xo ka xi nga ri xona i ku tsala post a ku I'm sorry like switengo ka Gaza loko no dyohela munhu ni nga vula no ku diroka yi chataka and diroka yi chelo AI swinini lo diroka yona project ku ken tana ma lawyer I must release a statement no ku I'm sorry but I think ka case le one if vele demand luya akungari agreement na Skoni I don't think statement is taba enough ka ku taka responsibility I think fanele ngi wona swin'wana leswi a swi endlisa ku Skoni yi kha yi nga swi lavi kumbe nga swi approvanga I think that would be a good apology and the taking of responsibility because ku rangi ku vonela leswa swo va ku u va tekele phone Skoni sukini nini yi vuya yi rila and then the next thing se vambirhi kha ku isa to mina ange yi helo mavo and then huma ka swona na swa mali yi rile na swona ibe huma ka swona jigi ya lukisiwa msisi sweswane i ba ri yini leswi swi nga endleka ka strip chat a nga tlhavya na Skoni ku fanele sungu a ri ka Chavi va ka va ku hi vanhu van'we because na sweswi se i jigi se harandana so kahle se mhaka leyi i jigi ngwenye jigi se va ngonyitela strip chat masvo so sweswane ku nga va ai ku nga va okay loko ho tracer leswi endleka ka Skoni na Misho ne worse can happen nga endleka swa worse because it's amaka loko aku sorry ko okay sharp aku sorry ko sharp what more can happen ka Skoni imfano wa and kuna coming nga tsebula Blanca or Gaza Bosha I can't remember could that guy Misho ne angana content outside of those people Gaza Bosha angana content so it means loko swa strip chat ne Gaza is farin ange swi ne he's going to do something just for content what is it that guy can do to Skoni to gain money so if I stop us on is Gaza could demand no one atiki kona leswa na Skoni because Skoni am kama vula ku consume italangi so shana kuma ku se ko endwa swi swa wes wabona than the so I think Gaza ne he khala ka ina donations ka pfuna this and that lo one it's time ku swane yima hi pfuna Skoni hi ndlela yin'wana leyi hi pfunaka swo vanhu van'wana in terms of donations and everything I thank you all right hi
hayi hi sweswo maghaza hayi Miss Twin a va swi twanga Miss Twin mi ta swi twa Loko mi nga swi Tuesday, twangi. loko episode yi dropiwa and rhandza ku khensa eka valandzeri na vaseketeri va Hlangani Gang na le ka n'wina vantshwa lava ma ha ku yi kumaka channel leyi subscribe-ani mi like and leave the comments me a ni lo khomela loyo wa nhloko ya Xizambalani loyo wo tshama lo mbala size 3 rin'wanuna lowo tshama kha chingela vanhu hi mucato ende u tshika ku mba hi le ya camera ya mina a ya ha ri koma ra langusa liya elewa okay tshika ku mbala tiburuku ta nsati hi ri swikini jini leswiya wa swi vona ku laha wona ku timbaleliwi xikini jini xa mhana mira la umanya ina okay umanyamanyo mi voni response ya varimani leyo Jalan Ray ya Black Myth ya Black Myth Jalan Ray va endla yini moni yi byela la mi ku byela ku a oxelisa tinyama a tshika mina Na maoxelo na ya maoxelo ya mina ya nyama mara xinonini Black Myth masiku lawa xinana xi oxa swinyawulo ni vone video yin'wana xi khome bodlelo ra moet xi rhereka za boxa oxelisa tinyama a huma ka maoxelo ya mina please ni vuya ku cineleni ka mabodlelo ni ta ni ya cinela man'wana madyambu lawa mara Black Yeah. Myth ai okay guys thank you hi khensini until hi za hi hlangana nakambe danko Doro. hayi